Ćusa dragi moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Jako mi je drago da ste ponovno ovdje jer sam za danas pripremila za vas ono što ste jako i željno iščekivali. A to je America Haul, of course! Jedan od najgledanijih videa prošle godine bio je onaj iz Amerike, odnosno nakon Amerike, što sam sve kupila u Vegasu i LA-u. Pa takav video vam donosim i ove godine u malo promijenjenom izdanju, pošto naravno kupovali smo nove stvarčice i neke jako zanimljive stvari koje u Hrvatskoj nisu dostupne i koje sam ja prva sad donijela u Hrvatsku, kao i prošle godine neke stvari, tako da znam da jedva čekate ovaj video, pa da ne dužimo previše. Neću pričat, ima tog toliko puno, krenimo, 1, 2, 3. Prva stvar je ovaj prekrasni bijeli topić koji vidite na meni. Evo, prvo ću vam pokazati malo iz daljega, ovako je do tu, znači negdje malo ispod bokova. Ima prekrasnu čipku i radi se o marki Tory Burch. To je zapravo moja prva kupovina u Tory Burch ikada. Za sve postoji prvi put. Nekako sam otkrila tu marku i kako je to zapravo američki brand i najviše sam imala prilike viđati ga u Americi, jer u Hrvatskoj baš i nema, samo u nekim određenim trgovinama u Karli imate za kupiti torbe i cipele, što je isto super. Ali odjeću nažalost nema baš. Jedna lijepa bijela onako majčica koju mogu nositi uvijek i za uvijek i stvarno mislim da se isplatilo i još je bila na sniženju pošto je bila ljetna kolekcija, a ovo je bila nova jesenska koja je bila skuplja, tako da dobro sam prošla i nije bilo tako skupo, a super je recimo jedan onako predmet koji mogu nositi godinama, a vrlo kvalitetan, tako da evo, to je recimo moj prvi purchase. Uz to, po prvi puta također sam kupila od još jednog brenda kojeg nikad nisam kupovala do sada, a naravno američki je. Zove se Coach, sigurno ste čuli. Isto tako nema za kupiti kod nas, nažalost, ali moje cipelice ste sigurno već vidjeli. Tada! Jer sam ih isfurala na sve valjda moguće načine već preko ljeta kad sam ih kupila u Vegasu. Nakon toga valjda nisam izašla iz njih. Koliko su te cipele udobne. Bile su također na sniženju što je meni bilo wow, zato što je to bila tekuća kolekcija i pitala sam ih zašto je to sad već na sniženju. Oni su rekli da je jednostavno tako došlo je još jedan dio kolekcije kao iz ljetnje, pa su na tu stavili nešto malo popusta. Predivne su, obožavam ih. Mislim da je ova kupovina bila sa ovom wow, jer M idu zajedno, M su američki brendovi koje nemam prilike kupovati u Hrvatskoj, a znate koliko ja volim biti drugčija i nositi stvari koje baš nisu isfurane i koje svi imaju. Tako da ove cipelice definitivno onako tu su iznutra kožne, jako su udobne, preko imaju ove studs koje daju tako onako posebni touch cipelama. Svi koji ste ih vidjeli na Instagramu ste rekli wow kakve cipele, a petica, znači nešto prekrasno, za hodanje dušu dalo. Kao što ste mogli vidjeti već nekako u zadnje vrijeme ne kupujem nešto previše pete velike, nego sam se malo prebacila na ove moderne verzije gdje stvarno cipela napravi lijepu nogu, elegantnu, a nije teško zahodati. Tako da sa ovim cipelicama sam i jako happy i pogledajte kako lijepo idu zajedno. Ova kombinacija, već sam ih nosila zajedno, tako da jedva čekam i nove kombinacije, a do tad gledajte sve na mom Instagramu naravno i blogu. Sad, dvije stvarčice koje su zapravo europski brendovi i koje ću vam sada pokazati, ali samo na kratko, no
O njima ću napraviti posebni tutorial, pošto želim se totalno raspričati o njima i reći vam cijele priče, kako je došlo do toga i kako sam ih kupila i sve detalje o njima, kako bi mogli znati. A sada ću vam samo pokazati, radi se o dvije predivne stvarčice, a to su Dior i Gucci, Dior i Gucci, Dior i Gucci. La la la. Da. Da li da vam otkrijem o čemu se radi ili ne? Ne, neću vam reći o čemu se radi. Iako ste već mogli vidjeti na mom Instagramu i na mom blogu, onda odite tamo i potražite, vidite šta je to u ove dvije vrećice, a uskoro vas čeka posebni tutorial. Idemo dalje, sad prelazimo nakon stvarčica na kozmetiku i oko toga sam jako uzbuđena. Zašto? Zato što naravno u Americi postoji ona slatka trgovinica koja se zove Sephora. Nemoj misliti na Sephoru, nemoj misliti. Ne mogu prestati misliti na Sephoru jer tu mogu kupiti stvarčice kojih nema kod nas. I onda znate koliko sam jako uzbuđena oko toga. I jedva čekam vam pokazati što sam si kupila, jer su te 4 stvarčice toliko dobre da vam ne mogu objasniti. To je za posebni tutorial, ali sad ću vam otkriti samo malo nešto o tome, da vidite o čemu se radi. A na mom Insta storiju na Instagramu također možete vidjeti moje unboxing haul, također i što se tiče kozmetike, kad god nešto kupujem. Ajmo vidjeti, zavjeriti u ovu vrećicu. Nema puno proizvoda, iskreno nisam se baš previše istrošila u Sephori ove godine. Šta mi boli? Očito sam se istrošila u drugim dućanima, pa... Radi se o ove 4 genijalne stvarčice. I iskreno ne znam koja je bolja. Radi se o 2 highlightera, jedan blush i jedan ruž. Današnje djevojke skup sa mnom sve smo opsjednute sa highlighterima. Highlighter ovdje, kupi svaki, ne možeš protiv njega, svjetluta se. Najnoviji koji su izašli su od Becke. Ovi u raznim varijantama, pogledajte samo ovo pakiranje, presijava se kod duga, ajme. I naravno u isto vrijeme također je izašli najnoviji od Coverfixa, Drops. Da, oni sa kapima. Pa si malo tu kaplješ, pa malo tu, pa si malo razmažeš. Mi žene stvarno nismo normalne. Uglavnom, i šta bi ja sad bila, kakva beauty i modna blogerica da ja sad ovo ne kupim? Prva ne donesem u Hrvatsku i pokažem vam ove prekrasne nove Beckine highlightere. Ja sam uzela ovaj Light Highlighter for Face and Eyes Illuminator Champagne Dream. Champagne Dream se zove ova boja. I možete trenutno vidjeti na meni. Vrlo je lagana. Malo kao se presijava na pink. Evo ovako to izgleda. Sad ću vam pokazati. Da li vidite? Jako lijepo. Baš šampejn. Baš iz tog razloga sam uzela oba. I ovaj Beckin i Coverfixov, pošto Beckin je jako light, prirodno izgleda i onako za decentnu šminku, dok je Coverfixov jako jak i luđački napravi lice. Znači, sad ću vam pokazati. Sve djevojke su lude za njim jer je ipak on dropsić u posebnom pakiranju. Ovako se otvara i onda je to ta njegova posebnost kad ga izvadite. Kapa.
Sad ćete vidjeti kako se to svjetlo luca. Već sam ga isprobala par puta i mogu vam reći, mogu se čuda s njim raditi. Ono, na obraze, na usne, na kao sjenilo. Znači, možete ga koristiti na 100 različitih načina, a o to bi mogla pričati u nekom drugom posebnom izdanju. Samo za ovaj highlighter. U komentarima mi pišite obavezno šta bi htjeli od svih ovih proizvoda da vam napravim tutorial. Ovo je Marc Jacobs najnoviji blush koji jednostavno nisam mogla odoliti ovoj boji i mogla sam si ga kupiti. Radi se o prekrasnom pakiranju koje možete... skoro mi ispao. Ovom prekrasnom pakiranju koje možete vidjeti ovdje. A boja... Mjau, wow! Pogledajte ovo. Tamnija i svjetlija roza. Ja uvijek većinom stavljam peach nijanse i nekako mi je dosta više te peach nijanse i super je za ljeto definitivno, ali za zimu bih voljela malo više roskasto nešto probati. Tako da će ovo biti dobra zamjena za moj Chanel blush i o tome ćete moći vidjeti u narednim tutorialima također. A sad jedna stvar koja će vas izluditi. Naime, donijela sam u Hrvatsku i napravit ću vam posebni tutorial samo o ovome što ćete sad vidjeti. Yeah! Dobro ste vidjeli. To je taj contouring kit od Kim Kardashian koji ću vam otkriti u posebnom videu. Sada ću vam pokazati samo ovako. Na sekundu, ništa više nećete dobiti, osim toga morate gledati video koji će uskoro doći i koji ću snimiti za vas samo posebno o ovom proizvodu koji je Kim Kardashian napravila za sve nas kao kraljica konturiranja, pa da vidimo šta je Kim to nama priredila. Sve ćete saznati cijene, kako sam zadovoljna s time, da li sam već koristila, na koji način ću se šminkati, cijeli tutorial ću vam napraviti o tome i on izlazi uskoro. Tako da sa nestrpljenjem iščekujte i na taj video. Naravno, ne zaboravite se preplatiti kako ne biste propustili sva videa koje dolaze. I naravno nemojte mi zaboraviti pisati dolje ispod u komentarima sve što vas zanima, kako vam se sviđa moj haul, stvarčice koje sam kupila u Americi, što se najviše sviđa od svega i o čemu bi voljeli da vam napravim još tutorial, možda neki make-up s nečim od Sephora, koji vam je najbolji proizvod pa da nešto s tim napravim. Kim K. West Beauty Contouring Kit vam radim tutorial i radim vam tutorial o Dior i Gucci stvarčicama koje sam kupila u Americi. A ako imate još kakve preporuke, naravno pišite mi, gledajte sve na Instagramu, gledajte moje Instagram storije, obavezno, zašto na dnevnoj bazi radim videa o tome kako živim, ono totalno lifestyle, gdje idem, kako se krećem, sve ono detalje možete saznati iz mog života koji su popraćeni naravno sa slikama na Instagramu i tamo vam isto radim unboxing haulove, sve što kupim tog trena. Tako da svi na moj Instagram profil XOXO Sonja Kovač i follow. Vidimo se uskoro u nekom od idućih videa, do tada šaljem velike puze.